Pozdrav svima, ja sam ZZZOBR i imam danas u novoj epizodi na Minecraft preživljavanju. Jej! Šta ima kod vas, šta radite? Ima li nešto novo? Naravno da ima. Kod mene? Ništa. Sad moram da spavam. Uglavnom, šta ćemo danas da radimo? Pitanje koje me muči već satima. Prvo ćemo da uradimo nešto sa prasetom. Da, ali pre toga idemo da spavamo. Dakle, prvo što nam treba za današnju epizodu je sedlo. O da. Zašto sedlo? Nije bitno. Vidjet ćete posle. Drugo što mi treba jeste jedna šargarepa. Odi vama, gic. Odi, gic. E sad je pitanje, kako tebe popeti gore? Prasići ne mogu se penju Minecraftom, zar ne? Jel tako? Ajde, probamo. Ne. O! Gde? Jel tu? Tu je prase! Ipak može se penje. Zašto mi treba danas prase? Pa, sada ću da ga jašem. Jel mi treba achievement? Baš me briga za prase. Meni treba achievement. Uglavnom, evo ovo prase će da dobije sedlo. Drž sedlo i evo vidite kako prase izgleda sa sedlom. E sad kad sednete na prase ništa se neće desiti. Međutim, ako imate tom, prase će da vas prati. Da biste ga još više ubrzali samo desni klik. I... Yay, achievement! E, sada ćemo raditi nešto što sam zaboravio da uradim, a to je da napravim ovu stazu. E, sad da vas ja ne bi gnjavio i pričao neke gluposti, jednostavno ću da je napravim i onda ću da vam pokažem i to će biti to. Okej, sada imamo sve puteve odrađene, imamo put ovamo do ovog tornja i još malo ovamo dalje, imamo ovaj put do ovog našeg kristala. Imamo ovaj koji vodi do ove iron farme. Ovdje ćemo da, kada budem pronašao musilijum, da postavimo musilijum ovdje, na ovom delu. A ovaj put ovdje vodi do ovdje. Sad nisam ja hteo ništa dalje da radim, jer sam hteo da napravim veliki most do tamo. E sad, dokle da ide on? Može da ode do tamo, ali šta posle? Šta posle da se radi? Da li ću da pogodim? Neću, naravno da neću da... Da. Šta posle? Ovdje moram da napravim nešto da se spuštamo do dole onako lakše. A mogu to da napravim vrlo lako uz onaj launcher koji sam vam pokazao. Znači on baca 40 blokova, što ja mislim dovoljno. Sad možemo da skočimo dole na slime blokove. A kako se penjemo gore? Ovako. I onda stanemo na ovaj slime blok. Sačekamo nekoliko sekundi. I to je to. Stavit ćemo ovdje jedan trap, ovaj, kako se zove, tripwire. I ovdje konopčić. Sad ćemo čujemo, da? Da, to ga klik. I sada ovdje negdje treba da vidim gdje je onaj redstone, piston, kako god. Uglavnom samo treba da... What? Ne znam kako ovo radi sad. Ovo i dalje ne radi. Ali ako stavimo redstone ovdje... Lag. Ok, dakle skontao sam, ovdje treba da bude slab neki. Zašto nemam pojma, ali... Ako se, šta se mora nije teško, tako da stavit ćemo tu slabi ovdje. E sad to radi. I sada ćemo teško da padnemo dole. Pa i ne treba da padnemo ovdje, to je pametno. Da! E sada probamo, znači treba padnemo ovdje logično. E sad kad se budemo vraćali gore, treba da prestane lag. I ajde da se popnemo gore. Tako. I yes! Ovo radi, konačno sam napravio nešto svojim rukama da radi.
slime is in the house. Ah yeah. Ok, dakle, posle onog svog laga, zbog kog nisam mogao da snimim, ja sam radio nešto, doveo sam ovog slajma ovde, on se zove Lag i piše ovde, on je vladar ovog novog sveta. Mr. Lag. Da, on voli da skače i da sluša muziku, evo ovde sam ostavio muzički jukebox. I šta sam uradio, da, dodao sam ovdje jedan put, ovamo, koji vodi do novog storage rooma, koji će da sadrži samo stvari poput raznobojne vune. Dakle, imamo tu vunu, imamo ovdje ovaj nether rack kojeg stvarno imam previše i imamo ove blokove iz mora. Sad ovdje sam mislio još nešto da dodam. Inače ovako slagao sam ovaj storage room dok me nije bilo. Dakle, ovdje sam složio sve lepo. Taj chest malo pronisam. Uglavnom, jesam ovaj i jesam ovaj. Znači ovdje imamo obojano staklo. I da, mislim da je to od ovih stvari sve. Da ima sad achievemente, jer treba nešto da uradim. Pa treba da vam pokažem nešto što se tiče pruge. I da ubijemo vitera jednom, to ćemo verovatno u sljedećoj epizodi. Dakle, pogledajte ovo. Sad ćete pomisliti, jo, ti si cheater, uzeo si iz game moda 1. Pa nisam, samo sam duplicirao. Znači, imate jedan jednostavan trik, vidite nisam koristio zlato. Znači, jednostavan trik da napravite duplikat pruge. A kako? Tako što ćete da je privučete na staklo. Sad ću da vam pokažem tačno jedan mehanizam. To sam napravio i na Cvaj Blumenu, ako me pratite od ranije malo, znaćete o čemu pričam. Znači, ovdje sam samo malo dekorisao da mi ne ispadaju. Znači, samo ovdje upalimo, sad ću ovdje malo da laguje, nećete vi sve vidjeti. Ali dok ja stojim ovdje, vidite da od svake pruge, znači stavim jednu prugu, dobijem dve. Ovdje imam jedan chest koji sadrži buduće projekte, znači, kada ga otvorim imam ovdje preimenovane iteme, znači imamo pšenično polje, to je ono tamo, treba da ga završim. Onda treba da dodam, odnosno da premestim životinje odavde, da ne bi stvarala lag. Tamo, dalje. Onda treba da napravim neku mini igru, to sam sam neki zadatak sebi zadao, ali ne znam kada ću da ga napravim. Farma gastova, znači eto ga. I neki prostor za redstone mi treba, znači ja sam izabrao onaj tamo deo kod one pruge. Za sada i da, treba da pronađem Usilium, treba da pronađem psa i da, ove su mi neke stare ideje. Da, ova staza, pšenično polje će da ide negdje do ovde, imaće jednu ogradu i malo ću da je promenim ovde kod ovog penjenja, da ne bi poremetio pšenicu ovu. I da, sad treba da označim mjesto gdje ću da napravim mlin sa vetrenjačom. Znači on će vjerojatno da bude malo dalje od kuće, znači recimo negdje da ne bude baš, napravit ću jednu rečicu tu da ide blizu, pa će ona da se uliva tamo u ovaj okean. Da, mogli bismo da ga napravimo baš ovdje na ovom brdu, znači tu vetrenjaču. Znači ovdje ide ta vetrenjaca. Dakle, tu ide vetrenjača. Sad životinje, ne znam gdje ću da stavim, verovatno negdje ovdje. Da, verovatno će tu da budu te životinje. I napravit ću jednu stazu kroz pšenično polje koje će da vodi do ovamo, do ovih blokova. Jer tamo imam preko puta neku tajgu, pa tamo uzimao sam led tamo, tako da, to mi za to služi. I ja ću između epizoda da probam da nađem neke nove biome. Ako ih nađem, ja ću da ih snimam, tako da to će biti u sljedećoj epizodi, ako ih nađem. I da, to bi bilo to za ovu epizodu Minecraft preživljavanja. Nadam se da ste uživali.
Ako jeste, ostavite like, bacite neki komentar, čisto da pročitam nešto. A mi se vidimo u nekoj drugoj epizodi i do tada, Ready, aim, fire!